Kana ushtollë manush, penollo pejgamberi alayhi salatu wassalam sa mos ushtoll, pa edhe mi melaqa hemo shejtani të dhe të tua. Hemo shejtani që voltut odma te kere, sherri buti. Pa ka dikeo manush, kana ka ushtoll këtë rosojve, ka kainol pe penollo pejgamberi sallam. Ka počminol te kainol pe, pa komu krado va vu dar prav do bre, ceri rad bre. Odja gjama bre. Na. Počmin bismillah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da amatana wa ilayhi an-nushur. Kera kia dova. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي زغفلين الله تبارك وتعالى بيشالله سلوات يا pejgamberiske Muhammediske alayhi salatu wassalam. Leske porodicake sahabjenge, msao kolenge, so sleduine në feja islam gjiko palonu dive. O naslov këtë ja hutba pralalen kovol jek pitanje. Ema insha Allah ka odgovorina ko akava pitanje. A o pitanje i tano da li o shejtani që tinol ti godi? Da li o shejtani që tinol to mišljenje? Soske alam gjiko akava te vakera kotro dali o shejtani që tinol ti godi, i tano te poznaina amare ne prijateli. Kana ka poznaina amare ne prijateli, amen ka gjana sar te kera borbalea. Naravno so o shejtani gjanol që tinol ti godi, që tinol to mišljenje. Të nëvolla gjukar, o nabi gjanolla kaj tu gja, nego ov gjanol, tu so mangete gjaki gjamia, hemov, panshol sebepja ka mukholtke, ka qiholtke një godi, sa më të na gjaki gjamia. Hema diklem butputja, subhanallah, o manush ko safi angederte falinolo namazi, vikinol të gjikoko telefoni. Gjanka jo shejtani që qao kolete vikinul të ko telefoni. Kodova momenti. Gjanka jo shejtani panshol buqaka që holt ka një godi, pa magja odorga kana, nashti ka rese odorga, i si tu termini, i si tu akava, i si tu okova, hem që voltut, sa mo të nakere, khajri buti. O shejtani që tinol të shumislin i pralalen pengjau pejgamberi alayhi salatu wassalam, argumenti ai si dosta jek kotro kalla argumenti ai ka jo pejgamberi alayhi salatu wassalam pengjau shejtani o kruzhinol to telo sarso torat o kruzhinol to telo. Svako manush i sile po jek shejtani pengjau pejgamberi alayhi salatu wassalam hem jek melaqa. A ka leske si but hadisja. O leske kana perete sove, a shungjen but putja këtë romanusha, o sunena mukhen ma të sovav, celi rat. Kjer akava, nikat sunona ka dikhe. Ako tu kere, a kja buti so ka vakera, nikat sunona ka dikhe. Ako ka vol aver problemi, ka dikhe sunet. Prvo so valante gjana. Kana gjate sove, valante gjane, hem valente ubedimo te ove ko akava që të na dikhe suno. Kana gjate sove, a volt ke koshero, melaqa hem shejtani. Va kergjau pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kana volt ke melaqa hem o shejtani kotara leon, pa unë non stop tua. Non stop tua, jek melaqa, jek shejtani. Kana perete sove aven hemo shejtani molino dhe Allahi penollo pejgamberi alayhi salatu wassalam. Penol ja Rabbi qiv a ka dhe robo tlo ne ka završinol a ka va dive sheria. Hema meni nam svedokja ko a ka va so bud gjene kana perente so gjaleski godi ka dikheme ta isa so ka kiravo koleske. Na mukhavdeske me. Me to vava kava ka dikheme so ka kiravo.
sos kjo shejtani që qale të zavrshinoll sheria. Do ki me laqa molino dhe Allahi përol, ja Rabbi, ne ka zavrshinoll të robo o dive hajria. Hem përollo pengamberi alayhi salatu wassalam, ako manush, ka na përol të sovol, dhe s'ko paluno lafi, i tono tu ispomenino dhe Allahi, ayat al-kursi, ili sure, ili dhikri, ne ka gjanol penollo pengamberi sallallahu, so ako ka perol kotro kreveti, znači ako merol, dakhal el janna, hulol ko gjenneti. Te pomenine Allahi azza wa jall ko paluno to vreme, paluno momenti, paluno dakiko, soske ti dusha gjall ko Allahi tabaraka wa taala. Ti dusha gjall kaj ko nebo. A soske gjall ko nebo pralalen. Gjall ko nebo te tresinol pe ti dusha kotro te haramja. Pe gjo pejgamberi alayhi salatu wasalam ko nebo nane haramja. O doles ko amari dusha gjall ko nebo, tresinol pe hem kana irinol pe tu kana ushte, hinan po rahati, hinan smirimo, hinan odmorimo, soske ti dusha upre tresin gjape. Kana ushtollo manush, penollo pejgamberi alayhi salatu wassalam, sa mos ushtol, pa edhe mi melaqa hemo shejtani të dëte tua. Hemo shejtani që voltut odma te kere, sherri buti. Pa ka dikeo manush, kana ka ushtol këtë rosojve, ka kainol pe penollo pejgamberi sallam. Ka poqminol te kainol pe, pa komu krao do vavu dar prav do bre, ceri rat bre. O dja gjama bre. Na. Poqmin bismillah, alhamdulillah alladhi ahyana ba'da amatana wa ilayhi an-nushur, kera kia dova. So pëngja mare purane po ushtilo desno preja. A ka vajta no te ushte desno preja. A te ushte levo preja i te poqmine te kaine tut. Te poqmine te napomenine Allahi, odmah ka napravgjan te jaka, a ka vaj znako kaj ka poqmine o dovadive, pa ma dhe devlahem të nafaline o saba, tu trim putje u shtilan ko levo pro. E dali o shejtani qitinola marigodi pralalen, qitinola. Pushire pejgamberi alayhi salatu wassalam, ja Rasulallah, a i si të tu da shejtani. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pëngja me dajsima shejtani. Sa mëso man për moshin gjama o Allahi tabarake wa ta'ala, hem i si duj mishlenje. O Ibni Abbas radiallahu an pënol, kaj lesko shejtani u dho muslimani. A veçina kotro alimja, penen kaj lesko shejtani, na u dho muslimani, nego preda i njape. Na qivole te mislinol sherri. Nikad na qiqao shejtani e pejgamberi sallam te mislinol sherri, pa qak shto vish o pejgamberi sallam penja, la ya'muruni illa bi khair. Hem na savetinol ma o shejtani jashta se ti kerav khajri buti. Mišljenje, to mišljenje kana su tu misline, o shejtani qitinov. E sos keva kera ka va pralalen. Te gjana asar te borina men lea. Te gjana so sa u mišljenje, o lošne aven lestar. Ma gjapa leste. La të të bje u khotovati shejtan. Ma gjapa leske korakja. Se vallaj o shejtani qivon tu te kere diso, e po se tu ka nahinan ko sherri, mash karo sherri ka nahinan, o shejtani durjol, hem kerol ke vasteja. E posle pere pishmani, ama tu ko poqeta kanë dingjane shejtani.
Znači o shejtani qitinol to mišljenje. Dujto argumenti. Pengjau pejgamberi alayhi salatu wasalam gjiko të mendar ka mislinol te kerol jek shukar buti ali na kerol ka pisinol peleske se vapi. Tu misline te kere jek shukar buti. Hem na kerela o Allah azza wa jall pisinol ke se vapi. Dok ako mislinul jek te kerol jek se vapi, hem kerolo do va se vapi, kotro desh gjiko eftashol se vapi e pisinus ko Allah i tabaraka wa taala. Ako mislinul te kerol jek harami, hem na kerol o do va harami, pisinul pe leske jek se vapi. A dok ako mislinul ko jek harami, hem kerol o do va harami, pisinul pe leske jek harami. E sa ka dha buqa? Kergjaov ili mislinja? Na, mislinja. E odoleske argumenti bashakavaj, ako misline, o shejtani qitinul to mišljenje, hem, ili ka nagradinul tut, ili ako ka kere, ka kazninul tut. O Allahi tabaraka wa taala. I me laqa isto gjanja që ti njato mišljenje papi si njatu ke se vapi. Valante gjana pralalen kaj hema kohinam kokore a në dova momenti o mišljenje kësojësia men gjiko qitino dhen o doleske roda stalno zaštita kotro shejtani. Kaj zaštita? Ko Allahi tabaraka wa taala. Pënodho pejgamberi alayhi salatu wassalam ali o rahmeti i Allahis ko tabaraka wa taala i ako sa mu misline hem na vakere na qive avrial o Allahi na kazninul tut. A ka i rahmeti kotro Allahi tabaraka wa taala. Tu za misline, raz misline, ko diso, ama na vakere. O Allahi azza wa jall na kazninul tut. Do ko bora mendar sa mu so avoles ke diso ko misline. He, bete vakerat ki gjene, so avol mange jek mišljenje, hem ta vakerot ke, o Allah azza wa jall pisino leske. A do këtu ke avol mišljenje, hem na vakere, o Allah azza wa jall na pisino ke. Pengjau pejgamberi alayhi salatu wassalam, o Allah azza wa jall na ka kaznino me ummeti, kotrim buqa, jek kotro kavaj, kana bistrol. Bistergjan, o Allah azza wa jall na pisino ke. A kana Ramazani u shtilan kotro sifiri, palo sifiri, pelante sove primer, u shtilan bistergjan so hinan postimo direktno ko frigideri, diklano pani, oznojimo pani. I tu lete pije, palo dova, so të kere? Vajta, postin. Pengjau pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bistergjan, a ka vajek sadaka so kergjau Allahi tua. Sa vo rahmeti a ka va subhanallah. Dok onarod jangleadera mendar kana postinje pralalen. Postinje na shtinje te han, te pijen, na shtinje te vakeren. Kana na halehem na pile, na samo divese. Hem raqate. Ali kana lo vreme iftarisko, kakshamisko, hale. Papalem, postinje. Ako na primer, ko dova vreme, gjiko bi sovola, bilole osojba, ko vreme akshamisko, bi oshtola kijacija, produžinko post. Produžinko post. Savo një meti o Allahi din gjame navdive. Pa čak što više, okolan gledera mende, falangjete postinen, te na vakeren, te na han, te na pijen, te na hasan. Kajla ka argumenti sona valangjane ni te vakeren, o Zekeria alayhi salam, subhenja, inni nadhartum lirrahmani sawma fala nukallim al-yawm. Me postina avdive, hem na ka vakerave manushenca. Angeder në shtinje një të postinen, një të vakeren. Kobor sha injama men
Te postina në dova vreme, subhanallah. Ama Allah azza wa jall kërgja rahmeti amenca. Znači o šejtani pralalen qitinol to mišljenje. Ali o Allah azza wa jall na kazninol amen dok na vakera od ova ili na kera od ova. Bile kana o sahabja aleko Muhammedi alayhi salatu wassalam hem penje. Ja Rasul Allah, avena menge disave misle so lagjate vakerat ke ja Rasul Allah. Pejgamberi alayhi salatu wassalam penja ave çale tu menge? Akava je znak kotro imani. Ako tu kemo prava volt ke mišljenje lošne, kotro dini, që te lagjate vakere gjikaske, gjan kaj akava je znako kotro imani. I si tut imani, nego maker je greška bari, te vakere od ova su tu misline. Se dok na vakere, o Allah azza wa jall na kazninol tut. Padalen, o Allah azza wa jall dinjamen but mogućnostja te doresa gjikolesko rahmeti. Pa jek kotro akava, ko akava Ramazani, te gjana suske penđumo početku, te gjana koja marone prijatelji. Pa te iklova kotro akava Ramazani, gjandunoj te kera namazi pralalen. Huleko namazi, a volt kjo šejtani. Hem që volt ke razle mišljenje ko namazi. Od ova na štite odbine. Ali valante borine tu. Soske, razmislin samo ko jek hadith kuci. Kao pejgamberi alayhi salatu wassalam penja. Kao Allahi tabaraka wa taala vakirjaleske. Morobo, samo so penol Allahu akbar ko namazi, me i klovav angleleste. Me i klovav angleleske jakha. Gjikana lesko mišljenje na gjalla vergjikde. Kana počminolov te mislinov ki struja, ko bunari, ja karga u korga, o Allah azza wa jall penol, me ja kalenca na nema ništa. Allahu akbar. E svako put im opranso ka huleko namazi. Hem penjan Allahu akbar. Razmislin, mislin, kaj angletute i Allahi tabarake wa ta'ala. Hem rod lestar. Hem mar qiv ti godi kaj navalan. I si ilaci. Però pejgamberi alayhi salatu wasalam çungar sarsogjana çungar trimputja ki levi strana. Jek salafu salih penja trishul putja çungar gjum ki levi strana. So značino da kava. Borin tu. Čungare i klon kjo dja misla palo par sekundja palem avol. Palem čungar. Gjan poznajin te neprijateli. To neprijateli so që volt ke razne misle. O manushav divej tani nas svale kotro misle. Nas svale kotri psiha. Manush holano dhe manushea so s'ke ov mislinol ka jo kova mislin gja. O manushav divej i nas svale kotelo. Naso s'ke les kotelo dukhal. Nego ov mislinol ka i les kotelo dukhal. Hem ka gjallë ko doktori, hem u doktori përnodhës ke nishta na netu. O palem gjallë ko doktori. Doktori përnodhës ke palem nishta na netu. E akavaj kana tu hinan, sa te mislaha, ana gjane ko biqalolt ke, akala misle. Hem pengjau pejgamberi alayhi salatu wassalam, kana aventu me nga akala misle, vakeren, a'udhu billahi mine shejtanir rajim. Buti kolaj. Do në gjamin Allah, din gjamin o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ilaci, te pëna a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ama kana manushi nervozno, vaker be a'udhu billahi minash rajim, ka dikol tu ma vakerol. Ka dikol tu na vakerol. Soske akateo ilaci. Molina Allahi tabaraka wa taala te poznaina marene prijateli. Molina Allahi azza wa jall akala mislenca so bombardino lamen ov, amen te gjana sarte irina leske. Molina Allahi azza wa jall te zashtitino lamen kotro vesvese. Molina Allahi tabaraka wa taala te
zaštitin Allah marrë familjar kotri vesvesa. Molin Allahi tabaraka wa taala të prostin Allah menge, molin Allahi azza wa jall të çivolla men ko jannati ko jannatul firdaus wa aquli qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.